Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Youth Train Meet on Nationalism, Patriotism and Development chu voin khan Minister Pulrot ke man pui nin hi Amara Autonomous District Council MADC futhut khom chu eptu te telovin voin khan zo felani voin khan Congress Party chuan sarkarin tolona no confidence motion Lok Sabha an thelut President Draupadi Murmu chuan thiam lo na nei lo te hun re tak lungina an tan lo nan ro reng dik pek thoi thina poimo ati Sport and Youth Services Department ne Mizo Zirlai Paul MZ Pitang Kopin Thalai te tana Youth 20 Meet on Nationalism, Patriotism and Development and Boss chu for in khan Minister Pulrot ke man pui Thalai kal khom ma thu cha soin Pulrot ke ma chuam Y20 Meet thu pe tana than Nationalism, Patriotism and Development chu Mizoram ta ne achunga cheng Thalai te tan tha ti thule Chanchinthar te tan tunlai borok nen in me ne tak an nei ni a hriat thu soya Ramle nam hmanga naril ru chu adik lo zonga kalpui the ani awangin ngai to na afima trulani ati a khovela nam tam takin rammu mal nei lova anam lain mizo da chuan ram tia chhal tur pile puten ano sa thla ka ano hum hal to ro chunan ni a heram thatu ten luchum ban chum huama ano hum hal hi chan tur ani lova hum hal ka tur ani ati khovela nam tam tak ano ral to a aru no chuaka ti khovel ani to awangin dam kho chuak tur chuan kongeng kema infida trula zom thole ngai sam taka om chuan in chir anadon ani ati ramin ri nei ma se namin ri nei lova zo na thak to phot chu zai khata luan apoi mo tak zeta chul khat chuak Myanmar Manipur Tripura le Bangladesh a unaw te trana chu mizo te tan trana ani ati voin program hi MZP Vice President Andrew F Ramkhakan akai shuai ani Nabart Koltlanga sak Maidum Government Middle School to Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukailarin lena Collective Assembly Constituency Bill to MLN in Bok chuan a hong Minister Pukailarin lena chuan zirna in chu zirlaino pangta na ril ru le ngai to na to hriam na mun manuam le zirati mason nan puwa munram tak ani tur thu soin government school building tharpo zirlaino pangta na thiam na thar an char chona mun nge turin du sakna hlana School building le bungruwa te chunei tunia thinlung puchunga enkolzel turin khotlang hruai tu tele thok tu te cha a khotlang te masona tura manro poima ber zinga mi chu zirna manga thiam thil man tlak ne ani thu minister chon soim ramle nam ta na mitang kai ni tum theu turin kal khom te cha ani School managing committee chairman Pularo sang chuan nabar hnoya cheng noi somle samagra shiksha hnoya minor grant atangin toilet grant cheng noi thum singa mangin government Middle school sakani thute adung fit somseri progle awang fit sompaseri velani thu atalanga kumin February ni kwa saktan ni in July ni sompanga khan sakzoni a ML fan mangin amun ma te Aizawl ni in school managing committee member lamin phal tak tak te tangim tranpuina andon dan te talang bok ani government middle school me duma hinzirti tu prok omin zirlai somthum paruk anom mek ani champhai not bill to MLA Dr. ZR Thiam sanga chon selam tutui saling road kilometer sompre thui a hong selam tu tui saling road hi MLA fan SRDC le saski sum hanga laitlangani a selam kho hian tui saphai zau tak lelet an siam ve the don ba ka tui saloi balu te chu in sakna ne thil dang tan an ve the to don ani Dr. ZR Thiam sanga chuan selam khotana thei top a chu dan te soin khotang mason nan SRDC atangin rest house khumpasari omnale VC House changklung le thatak sakzo ani to thute tui saling road lai tang ani ta te chu lomamati thu soya selam health and wellness center sakmek po zo fel thoi ani tur thu soi bok voin ve khan MLA hian a bial chunga nalan PHC free health clinic a hoi hota nalan ne chevel khuaten an hlutin damlo thanem takin antir ani he huna hian bial to MLA Dr. ZR Thiam sanga Dr. Mutsuaka Arlal Fakzuala le nalan medical officer ten damlowan en ani Animal Husbandry and Veterinary Minister Pularin Oman Voin Khan Bor Cement Station Leng Puiram Longzol ko in malag na le na tho sang muna kalina enfia Minister chon ro man thale lian tham thin ma se maso na le rabithar mutur chuan thoktu tele tual chung mi tenen thona thane ya nei turi ro puchunga na tho ein ko zui zela tulati a vokpa chi thalak le siam chona mun tur hetiang masona rurelan nei thei tur chu lomomati thu sein masona hian intol delna athen nge be se yati
nucleus bor cement station hi national livestock mission NLM noi sakne in bor pen cement collecting cum laboratory site office manager quarter fairing pen treasure pen changing room feed go down ne dangte ruam man ani Mara Autonomous District Council for Thutkhom to MADC session hola when Khansun Zomli ani a session kai shroi to MADC chairman Puen Via Khu chuan Eptulama Changa Manipur azon na thak ti harsana thleng chung chang soihona motion alu thu soin chairman chon CCB ru sa session tran ma ni ni malama motion hi putlu tur ani awangin motion hi hnolani atia Eptulam te chon chairman thune na ani ti in soiho phal sange turin an phuta chairman in RMT lo wangin Eptulam Congress le MNF MDC te lung oil win house an chu san ani zona le chana po manglovin chomadar somlem ni somni panga khan chomhalam se sini ati top zuya se sani chonudar ni khan chun chom le ni a Eptulam MDC antel tak lo wangin ruling lam chuan niminama bil le rules an pudu chulung rol takin an pasa se son hi puen ve khu chairman chuan chonudar ni lam ni somni panga khan tiam chen omlovin ati top zuita ani se son chung hian je ka zona chanchi palli chu house do kana dani a ka chanchi zona pariat chan ani bok Khozola Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV chuan National Education Policy NEP sangni somni kumthum tlina polin an hmalakna te voin khan press conference kawin an puang zara JNV principal pu upes chandra chuan hehuni kai shruin sarkar le puin zirlai ten zirna quality thazok an nei thina turap ruam manna asiam National Education Policy NEP sangni somni hi hlotling da kalpui ni theinan mi puite hena a kalphung in thilshiat alangai hle ati a tun ma a education policy chu ramdang ti dan zo ze don vekani line NEP hi chu India rama no pangte din munzir chiangin anzir chena be chana siamani ati a NEP sangni somni in atum ber chu no pangte hena zina quality sang tak pe ka chumi manga zilai te hena in tuklane le hriat na lama masona thena tumti esoibok JNV Khozol hi kumsang ni pruk atang khan kalpui tan ni in tuna hian pol khata tanga pol som pani thlenga oma tundin mana zirlai zani somthum pali an ommek ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Voin Khan Congress Party chon sarkar ring tok lo na motion no confidence motion Lok Sabha an thelu ta Manipur state chung boina wanga ro re hlei thelowa no mlain voin sundar som pani ro rel tura member te anu khom le nuwa Congress MP Gaurav Gogoi chuan House no confidence motion hi a thelu ta Speaker Umbrella chon he motion hi alopom sakngala he sarkarin tok lo na motion hi political party tin 10 House soina hun anei don ti Speaker chon soi ani hemi ma hian Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan chanchabumi te ma mi puitem Prime Minister Narendra Modi le BJP chungarin na an ngat ati a Trump ma sa po he tiang hian Congress in no confidence motion hi an thailu to ti soin mi puiten an thop lo thungani ati President Draupadi Murmu chuan thiam lo na nei lo te hun rei tak lungina an tan lo nan ro rena dik pek thuai thin tha ti thu soi voina Orissa High Court kumsom siri pangatin lomna he thui soin President Murmu chuan thu boirema ro rel tu judiciary ten jingzo ka thu boi an ngai tu a thutlungna an siam jungjung angai ti a poi khoi tu pu then khaten hremna an don aya rei dai thu boi ngai tu chunga zela anlo tang thin chu thalawati thule uluk tak ngai ven chiani ati a tunlai khol changkana mangtang kain Orissa High Court chuan rangzo ka ro rel dik pekonga ramchung mudang te anton tlaka anron oma be se ti bok President Murmu hian Chandi Temple katakami atlo boka Utkal Gaurav Madhusudan Das che natlo in zana pangpar hlana hebaka hian ramzelena sual tular Netaji Subhash Chandra Bose pianele Netaji Museum katak ami atlo bok ani Chanchinthar siar ti topnan atang pui U20 meet on nationalism, patriotism and development of Voin Khan Minister Pulrot Kemanahman Pui Nihi o Mara Autonomous District Council for Thutkhom chu eptute telovin Voin Khan zo felani Voin Khan Congress Party chon sarkar in taluna no confidence motion Lok Sabha an thelut President Draupadi Murmu chuan thiam lo na nei lo te hun re taklugina an ta no nan ro relna dik pek thoi thin tha ti thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani